Fie lava te whaatala whātu le pa i o lo tātua tunu o le whaai unga fo i o le nei vai aso, alo mai e se wha o popongo tala fau mai Samoa. Wa fola sia le sui ofisa Cecilia le mtanga luenga o tina mata maa itai, a tina e o awhio anga maanga whaso tai, mata i a meritiana whipulea e tanu vasa. Polka lame ma le wha ngā solonga o le whontanga tala vau ma le vai ngā tina, o le awhatu teia mausuia, e le whontanga te itai umalo le tau pulenga i le aso luse furmale tasi, ma le aso luse furmale lua, o le masina fua o ke topa. O le tūwhata si o le whontanga i mata aupu nei e lua, o lo tūltudia le au tūstala o no lo aunga le ati nae o tina mata maa itai, o sa wanga e whaasanga ia i lantou, ai whape nā fo le laulili wina e le ngata o whaafita au le whenga i matupulanga tala vau, a le tā pena i lantou e tūla i mai a vea mata itai, e sa ili manuia i malo ta itasi. O mata aupu tau ta maa itai, o le whaatara noina pe whaatino ina le whontanga le portafono, o le whale o le tate songi, ai whaase atu mata aupu tau le au taravou, e le maoto tupulanga i songi lava. O le theme, mo le Commonwealth Women's Forum, is a collective action for a resilient Commonwealth, solidarity for gender equality. O le tato autu mo le Commonwealth Youth Forum, wa malili au tasiai ia tupulanga talavo wal Commonwealth hapia Samoa. Ia le matematinga for a stronger tomorrow, navigating our courses, building resilience for a common future. Ia thematic area solo ele fatinonga forums nei lua. For the Commonwealth Women's Forum, there are 4 thematic areas. 1 is leadership and governance, 2 climate change and environmental sustainability, 3 is on economic empowerment, and 4th one is on ending violence against women. For the Youth Forum, it's basically focusing on youth leadership and governance, strengthening democracies, youth engagement and participation, climate action and environmental sustainability, and lastly is on youth economic empowerment. Le sui ofisa Cecilia na tanga ruenga o tina matama itai, a tina e o ngawhio anga maanga whesotai, matai a meritiana whipulea itan vasa. Ua whaisi omio whewhaloa i le mata opo o le talia ina leo le o nanga SpaceX, lea e ana ina masini al Starlink wa sala lau solo i le larolangi, whapena foi le au nanga i le Pasifika, e ilo e le ofiso le pulenga o le pule whaatonu. E te tala sa o loto i le avanoa e restalai, company mai lantou e mo o mia le au nanga, o na unisio mafua anga le lei e whapena fo i lui tau, o lo tau mo fai e le ofisa ma le pulenga, e na ia whaapale ni e tutusa uma le au nanga a company o lo ngā lulua i tutono le atu noo, e mo moli e toele au nanga i le atu noo. Ai mo le Starlink lava lātou wia, wa tau tino le pule sili o le ofisa le pule whaatonu, le matua ngisa fuatai. O le teknolosi le Starlink, o kasele e a foila le mot nu i tua, e le whaapea la i lau vai, o le masin satelite ia, e whaale leia ati li ainga luenga Digisama Vodafone, mobile operators, o ngai kawang paling, so they complement, Starlink complements the work of Digicel and Vodafone. In saying that, we ko to tele la vata to nuitua, ele o le quality of service, o la ele coverage, o la wa fa polia, ai o lo ile taimi foi le faunga, ele o le tele la ia foi, ia le au nanga, ona ile tato watuno, tele la o le whaafitau le tonu lavana, ele mawhai ona sasau atu le mahalosi o ala leo po le spectrum, i isi ainga, pea whapeo lai whau lai mailunga ia foi, ia la au te tele, peo le tūlanga lana. O tu unga na tu inato e le pule whaatono le kampania le Starlink, ua o lātou talia ina uma,
Toi lava o nei vaenga iti, o lo ua wha mai o na ngā lulua iai, mo le sa o le tonga o le lesi tana i o tangata e fia whaongai na le au o nanga. E silia ile se fulma le 2 miliona tala le whaatupenga o mea po e ata ia o whaapipi nei, e vaenga mo o mia le au sui ai le whontanga, o le anga i atu i le ala tele i vai tele, whapena fo i le anga i le loto Samsoni. O le vai so foule i le whaamue moe te tala alua i nai ia mea po e ata. Ai wa mai au na whaapipi i ma whaaola mea po e ata e lua se fulma le valu. Mai o lo whaatontonu ma mai leo visa au tuamtanga ruenga o leo leo i a pia. Na tali le fionga le komisina o leo leo, inisi o fesili na tu inatu ia ilanto e le mamalu le atunu. Pe o mea po e ata i o le a whaapipi i, pe le o mea po e ata i o whaapipi nei. O le a fia i le ia te tau o le tangata i le pue i no lo nata e au noma so nei loa, a na tali manino le fionga au pa au. O ngai o inga o mea po e ata nei e fau i le atunu. Ai wa leva o na whaongai na le tele o atunu te tele o le lorolangi, e whaapito lava i le mata i tuwina o le saunga le mu, o tangata lau tele, o ainga, mai i le tele o sori ngā tula fono. Ma o le fo i wa benefiti fua i a tangata o le atunu o, i le moni mawina e me poeata nei, ne sori ngā tula fono e whaatino e nisi, i tangata lau tele o le atunu o le a fia lo lato saunga le mu, ma lato a ia te tau. O le masino meo le tausanga le nei, na mata ngā lure whaatasi mai iei le fesoa swania leo leo ale malo au se talia, whaatasi malamatanga ruenga o leo leo i Samoa, e whaatu langa ma whaapipi ia me poeata. O le fono whaawau mo le au whai whaatu anga le atunu u le ati nai na leo le koko niu mo le talo, o se manuia mauti noa lea mai e mawhai o na ngai i lunga, wa sila ma ua mauti noa isu e suenga ma fon tanga whaanga solo, alimtanga luenga o whaatu anga ma whainga whaiva. O le fon tanga tulituli loa mata opu le vai aso le nei, mai mata opu la vai asa whaatara noi nei le isian fon tanga taluai, na whaatau teile le aso se funma limo au kuso lua whelua se funma le whaa. O loo na ia i te tū whaatasi o le vaenga tū ma ote lau whai whaatu anga, e o pongi le wha moe moe o le malo, e le ngata mo le tamao a inga o lo tātou lau ile ele, ai wha pēnā fo ile tamao a inga tau tupe, ile maketi nātu ia tuna o i whafo. O le sini au tū na wha i loe le fionga le minister o whaatu anga, le fionga la auli le o te apulate Valfose Schmidt, e sui na awai le whontanga, e na ia fausia le fōwhanga ma le mauti noa, o le leo ma le sao tāua pā anga autu uma, o le au whai whaatu anga, au ngaosi o loa, pā anga tawati nae, o lo ia te ila tau le to mai wha apito ia tina ina leo tātou lau whanua, e na ia wha asoe le nei whontanga, o le awha whawai manatu mo le wha le leia atili o le fōwhanga le nei, po le investment plan, ina ia mauti noa ia a vele nei tau mawhainga, o se fōwhanga i mawhai o na whaatino ina, ai le ngata i lea, ia o ngatasi mamana onga o tātou tangata. O tāna fōia mai Samoa, ai e whaamanuia le tua leanga i atolo tātou atunu, ia maua se whaai unga na vai aso i le manuia, soifua.